Napravi nešto zabavno. Pa idemo ovaj, kak se zove, na party za vikend. Idemo onak s 4 cure i imamo bazen, unutar, grijani, s ledicama. I u prvom laptop da editam video. Možeš ti vlast na skate? Da. Daj brže ono, what the fuck. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be. Kakav si ti influencer, stari moj? Kaj 50k? Da vidimo tu YouTube lovu. Fuck off. Hek, to je to kad sjedne ovaj YouTube cash. Pa čuj, 50 činjenica od mene mi je zaradilo punih $0,01. Stari moj. Ana! Nemojte se derat. Neki se smije derat. Da. To je zbog tebe došlo više riga. Ne, nije. Dero se i blaž, nisam. Jeste li ikad razmišljali o nekom drugom tokom seksa? If you've ever twerked against a penis. Goddammit, ću prestat pit više. Dobro, Coach, ti imaš onak 100 godina, ti ćeš pit na sve stvari. Jeste li ikad zažalili što ste spavali s nekim? Redovno. Nikad ne požalio. Ne. Petkom i srijedom. U zadnja 3 puta što si imao seksualne odnose, jesi li bio u apsolutno totalnom mraku? I love Jesus, mama. Nisu ledice. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Treba mi kiropraktičar, točnije. Sretan rođendan ti, sretan rođendan Erik. Sretan rođendan ti. Pijem jer mi se pije. I kako zoveš od Edo? $2. 2,20. 5,20, kaj ti briga. Koliko Luka zarađuje na YouTube? Malo! Let me google that for you. Hrvatić network. Virus, svi moramo ignorirat Luku. Niko ne smije ni pričat s njim, ni gledat. Kad smo mi završili s Dživom, ono? Osoba koja je desna od Luke pije 2 puta. Ko je Luka? Ko je Luka? Da. Kaj je to Luka. Kaj je to Luka? Prestati ignorirat Luku. Dobro, ali da... Luka, pa di si, evo te. 3, 4. Sam od žene! Ja sam... Napokon! Ali ja sam bar probala. Ti Daj znaš da... posrči palac. Ne, Zak my duck. ne, muškarci nemaju kaj sakat osim... Penis! Da. Mika, jel se mogu mazati svojim sisom? Tim, daj malo. Znači, 1, 2... To je vam. Da, aj molim te. Nikom uši ćeš. Ne. Znači, fuck, ono idem doma, ono, daj. Ne, okej, dobro, ajde. Ali moraš ugasiti ovu muziku, Varenca, ovo je Ajde, prvi. ne sad. I kameru. Da, i kameru, ne radi.